Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta zimwe za Amerika yatangaje ko itarimo gutera inkunga imitwe yitwara igisirikare mu kurinda ibirombe bicukurwa mu y'agaciro muri Kongo Kinshasa. Nyuma y'iminsi amakuru amwe yumvikanije ko Amerika iri mu baterankunga b'umutwe mushya wo kubirinda. Itangazo ibiro bya Amerika bishinzwe Afurika byatangaje kuri urubuga rwa X riti leta ya Amerika irimo gutera inkunga imitwe yitwara igisirikare kugira ngo irinde ibirombe. Iryo tangazo ryongeraho ko Amerika na Kongo byemeje guteza imbere iterambere risangiwe ry'ubukungu, umutekano n'uburumbuke binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye. Rivuga ko icyo gikorwa gishyigikira umusingi w'ishoramari rinini cyane kurushaho muri Kongo Kinshasa, hazirikanwa ko iterambere ry'ubukungu ry'igihe kirekire rishyigikira umutekano w'igihe kirekire. Muri iki cyumweru urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa rwavuze ko umutwe witwara igisirikare ushinzwe kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga no gukurikirana neza amabuye y'agaciro bivamo. Umukuru w'urwo rwego yavuze ko umutwe ari igitekerezo cya perezida wa Kongo Kinshasa mu ntego ze zo kuvugurura urwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Biteganyijwe ko icyiciro cya mbere cy'abagize umutwe witwara igisirikare gitangira gukora mu Kuboza k'uyu mwaka nyuma yo gutozwa. Ubwo kandi inkambi ya gisirikare ingabo za Kongo Kinshasa yatwitswe kandi abasirikare batatu bicirwa mu mirwano yabaye hagati ya FARDC n'umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire ipimba muri teritwari ya Jugu ku birometero birenga 50 uvuye muri Bunia, nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ku mirwano kuwa kabiri yari ikomeje kandi yinjiye muri nyeshyamba za Kodeko. Andi makuru agera mu kinyamakuru cy'Ivory Post avuga ko bapfuye abasivili batatu bose b'abagore, ariko amakuru ntaremezwa n'igisirikare. Biravuga kuva saa moya za mu gitondo imirwano yari ikomeje hagati y'imitwe yitwaje intwaro kandi ibintu byari bikomeje kugenda nabi. Mabwire kandi ko umutwe w'abasivili mintura kuwa kabiri washinje leta ya Kongo Kinshasa ko yaranze kubahiriza amasezerano yo guhererekanya imfungwa impande zombi zari zimaze iminsi 10 zarasinyanye. Ku itariki ya 17 Mata nibwo yarahagarariye impande zombi mu biganiro by'amahoro byabayaga i Montreal mu Busuwisi, banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 hazarekurwa imfungwa 311 za FCM mintura n'izira mu 36 ku ruhande rwa leta ya Kongo. Leta ya Kongo na FCM mintura byagaragaje ko komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiye ku masezerano yashyizweho umukono tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize. FCM mintura biciye muri Onsikanye kwivugira mu bya politiki kuwa gatanu yashinje leta ya Kongo kunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ati ku itariki ya 17 Mata i Montreal mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kongo bwiyemeje ko bitarenze iminsi 10 buzaba bwarekuye imfungwa z'intambara za FCM mintura cyo kimwe n'abandi basivile batawe muri yombi mu buryo bunyinije n'amategeko bitirirwa ko bagize umuryango wacu. Kuwa kabiri icyo gihe ngo cyararangiye kandi nta mfungwa n'imwe yigeze irekurwa. Kanyuko yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo bwanze gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje bigize gusuzugura no gutesha agaciro imbaraga z'abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa b'uturere ndetse n'ikimenyetso cy'uburiganya bwa politiki buranga ubu butegetsi. Yavuze kandi ko mu gihe FCM mintura ikomeje gukiriza komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ibihumbi by'imfungwa z'intambara ngo zorejwe Kinshasa, leta ikomeje kwangiza ibiganiro bya Doha. Ashimangira ko Kinshasa yahisemo intambara yo gushaka mu mahoro igisubizo cy'amakimbirane yakomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nibishimangirwa no kuba kuwa mbere w'iki cyumweru ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zaragabye ibitero by'uruhurirane mu duce dutuye cyane twa Karingi, Bidegu na Gakenke muri Kivu Amajyepfo. Kanyuko yavuze ko ibi bitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze byakomunikije abasivile binateza ibindi bihombo. Yashinje kandi ingabo za leta gutega ibisasu hafi ikigo cy'indege cya Kavumu mbere y'uko kuwa kabiri ibonwa n'abana barimo gutashya inkwi. Umwe muri abo bana yishwe n'ibyo bisasu mu gihe bagenzi bane bakomeretse. FCM mintura yibukije ko kuba ingabo za leta zikomeje gukoresha indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye mu kurasa ku basivile bigize icyaha cy'intambara no kwica amategeko mpuzamahanga y'ibanze agenga ibikorwa by'ubutabazi. Yashinje kandi leta kwica amategeko mpuzamahanga abuze ikoreshwa ry'abacanshuro aho abarwanyi boherejwe mu bice bitandukanye aho bafatanya urugamba na FDLR binyuranyije n'amasezerano ya Washington nk'uko Kanyuka yakomeje kubitangaza. Uyu mutwe wasabye abanyekongo guhuza no imbaraga mu rwego rwo gushyira iherezo ku miyoborere mibi, ruswa, igitugu, imvugo z'urwango n'ubwicanyi bwirirwa bikorerwa abaturage. Muri iyi turi kandi abashinwa 11 n'abanyekongo batatu bacukuraga zahabu mu buryo butemewe n'amategeko mu karere ka Nizi muri teritwari ya Jugu, nk'uko guverineri w'intara y'Ituri bitangaza ngo abantu bacukura mu y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu birombe bya Sokimo. Kuva mu myaka 2 ishize mu gace kamaze igihe karangwamo imitwe yitwaje intwaro myinshi, abayobozi b'intara bemeza ko ibyo bikorwa byabaye akamenyero mu turere twashajwe n'ihungabana ry'umutekano bikarushaho guhungabanya akarere. Nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Actualité bivuga, guverineri yavuze ati bigomba guhagarara ndamagarira inzego z'ubutabera gukora iperereza ryimbitse kuri dosiye za Nizi ndetse na Aru igihe umutwe wavumurwaga intwaro ntizari zifite umutekano, kuko umutwe witwaje intwaro wari wamaze gutegura igitero. Ibi birakomeye cyane. Twasanze kandi umusirikare wasinze aho hantu kandi agomba kumenyekana no guhanwa hamwe n'umuyobozi we. Abayobozi b'intara basezeranyije ko bazakomeza iperereza mu rwego rwo gusenya iyo miyoboro no kugarura ubuyobozi bwa leta mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Maze ko perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka muri guverinoma y'iki gihugu zasize ahinduye ba minisitiri batatu. Iteka rya Ndayishimiye ryo kuwa kabiri ryerekana ko Eveline Butoyi wari umaze igihe ari ambasaderi w'Uburundi mu bihugu bya Zambia, Angola, Malawi na Zimbabwe yagizwe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Butoyi wanigeze kuba umuvugizi wa perezida Ndayishimiye
yasimbuye ku nshingano zo kuba minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Gaby Bugaga washyinguwe kuwa kabiri nyuma yo gusanga mu gasozi yapfuye hari tariki 15 z'ukwezi kwa kane. Minisitiri w'ibikorwa remezo, imyubakire, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho yagizwe Enjeniyeri Egide Nijimbere wasimbuye Damien Niyonkuru wari wahawe inshingano muri Mutarama uyu mwaka. Dr Fidele Nkezabahizi yagizwe minisitiri w'ubuzima asimbuye Ridwine Baradahana. Nkezabahizi yarasanzwe ari umuyobozi wa gahunda ishinzwe kurya neza. Narishimiye kuziminduka nyuma y'uko mu cyumweru gishize yakoze impinduka mu nzego z'igisirikare. Muri iki cyumweru kandi ishyaka David riri ku butegetsi ryamugenye nk'umukandida ugomba kurihagararira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha, ndetse umugabo ahabwa amahirwe yo gutorerwa ku Burundi muri manda ya kabiri. Mabwire kandi ko igisirikare cy'Uburundi cyatangiye kwimura intwaro mu bigo bya gisirikare Bujumbura kizijyana ahakorera abatari wa gatatu mu mujyi wa Gitega, ari n'ibishingiye ku mwuka mubi uri mu ngabo z'igihugu. Hashize iminsi mike Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka mu miyoborere y'ingabo z'u Burundi, aho yakuyeho wari umuvugizi wazo Brigadier General Gaspard Baratuza nawe ushinzwe ibikoresho bya gisirikare Colonel Ernest Musaba amusimbuza Colonel Thierry Kabura. Ubwo intwaro z'Uburundi zo mu kigo cya gisirikare cya Musaga zaturikaga, wari umuvugizi w'ingabo yavuze ko byatewe n'umuriro w'amashanyarazi, ariko uyu Perezida Ndayishimiye arabivuguruza avuga ko nta mashanyarazi yabaga. Nyuma y'iminsi Colonel Kabura yashyize muri izi nshingano, Perezida Ndayishimiye yamutegetse kwimura intwaro z'ingenzi zikavanwa i Bujumbura. Izo zirimo za Marutsiye 2022, intwaro ni nka BM-21 rocket launchers n'izindi. Ku itariki ya 24 Mata hagaragaye amakamyo ya gisirikare 50 atwaye ibikoresho byavaga mu kigo cya gisirikare cya Muha ndetse na Muzinda muri Bujumbura no muri brigade ikoresha intwaro ziremereye ya Mwaro, byose bijyanwa mu kigo gikoreramo batabi ya gatatu y'abakomando cya Gitega. Ni nyuma y'ukwezi ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare Bujumbura buturitse bagahitana abantu barenga 13 ndetse ibintu byinshi bikangirika. Ibikorwa byo kwimura intwaro senguzi basanga atari ukwimura intwaro kubera impamvu z'umutekano, ahubwo harimo n'ibibazo by'ubumvikane buke hagati mu ngabo. Bivugwa n'abasenguzi ari bishingira ku mwuka muri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, n'ibibazo yagiranye n'abayobozi batandukanye. Ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda kiva ku bindi bitera umwuka mubi harimo ibikorwa byo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu ntambara ingabo zireta zihanganye muri FCM23. Bamwe mu bayobozi b'ingabo mu Burundi bavuga ko intambara barwana idakwiriye ishingiye kuri politike ibatwara amafaranga n'ubuzima bw'abasirikare, bituma umujinya urushaho kwiyongera. Haravuga ko bamwe mu basirikare badashyigikiye intambara baba baragize mu guteza iturika ry'intwaro muri Kambaze nk'uburyo bwo kwigaragambya. Mu mujyi wa Bujumbura hari imbibi na Kivu Amajyepfo muri Kongo, ndetse abasirikare mu bigo byaho nibo barinda imipaka. Bivuze ko ikibazo cy'abaturuko cyagira ingaruka ku mutekano mu gihugu no mu mutungo bakorera muri Kongo Kinshasa. Umwe mu basesenguzi yavuze ko kwimura intwaro ziva i Bujumbura zijya Gitega ari ukuvana intwaro ziremereye mu maboko y'ingabo batizeye. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze bamwe barandika banditswe umunyamabanga Leta ushinzwe imyubakire akaba ari mu Rwanda mu karere ka Bukono Perezida Namuganza yashinje Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Anita Yamonge gukoresha izina rya General Muhoozi Kainerugaba mu rwego rwo gushaka amajwi yo kuba Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Depite Namuganza wari mu bikorwa byo gukusanya inkunga yo kwizihiza isabukuru ya General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko yatunguwe n'uko icyo gikorwa cyahinduwe politike hagamijwe kwigarurira abadepite bashya batowe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Namuganza nawe ushaka kwiyamamaza umwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yavuze ko atazi neza icyari kigamijwe, kuko bigaragara ko Anita Yamonge usanzwe kuri uyu mwanya yaba ari kwitwaza izina rya Muhoozi ngo yigarurire abadepite bashya bazamuhundagazwaho amajwi. Nanone Namuganza avuze ko ibikorwa na Anita Yamonge abona atari byo, kuko bitumvikana ko boza abadepite bashya yitwaje ko bari gutegura isabukuru ya General Muhoozi ngo birangire atangiye kwiyamamaza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Depite Namuganza yavuze ko abadepite benshi bitabiriye icyo gikorwa babishwe ko General Muhoozi Kainerugaba ari buze kuba umushyitsi mukuru kandi ngo ntiyahageze. Ibyashimangira ko byakozwe agamije gushaka kwiyamamaza akoresheje izina ry'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mudepite yavuze ko Anita Yamonge ari gushimuta igitekerezo cy'abashyigikiye Muhoozi mu nyungu ze bwite. Namuganza avuze ko Amonge azi neza ko adakunzwe, akaba azi ko n'abashya mu Nteko Ishinga Amategeko batazamutora agahitamo kwitwaza Muhoozi ngo bareshye. Namuganza kandi yanenze imyitwarire y'abashyigikiye Amonge muri uwo muhango. Yavuze ko abamwitaga umwamikazi wa Uganda, ibintu yavuze ko bidakwiriye ku bwami butangwa n'inkomoko atari amagambo gutyo gusa. Ibi byose bibaye mu gihe muri Uganda ari inkundura yo kuyobora Inteko Ishinga Amategeko ya 12, aho abakandida batandukanye batangiye kugaragaza ubushyamirane no kutumvikana hakiri kare. Ku ruhande rwa Yamonge nta gisubizo yahise atanga kuri ibyo birego, ariko abamushyigikiye bavuga ko ibikorwa byo guhura n'abadepite ari ibisanzwe mu miyoborere ya politiki muri Uganda. Reka mabwire ko abatuye mu karere ka Kisoro muri Uganda bashinja barwanya umutwe wa FDLR kwambuka umupaka baturutse mu burasirazuba bwa Kongo bakabashimuta ndetse bakabacucura imitungo yabo. Mu nama y'umutekano wabaye kuwa kabiri mu bice byo ku mupaka biri Munyabwishenya, Mupaka ndetse na Nkuringo, bahamije ko abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko bakorana nabo mu Uganda. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Daily Monitor, umuturage witwa Rumaziminsi Vena yasobanuye ko mpera z'icyumweru gishize umuturage witwa Musekura Jacques yashimutswe n'abarwanyi ba FDLR, nyuma bahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi kugira ngo bamurekure. Ati twarakatuje twemenya ku mashiringi 1500, ubwo twari tugiye kuyabaha twakiriye telefone y'uko abaturage babonye mu ishyamba ryo hafi y'umupaka wacu na Kongo, twihutiye dusanga
azirikije igitambaro ku maguru, amaboko azirikiye inyuma, umunwa wari upfukishijwe ishati ye, amaguru n'amaboko yakomeretse, twese tumujyana ku bitaro. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacuruzi muri santere y'ubucuruzi ya Mupaka, Manirumva Valence, yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bateye urugo rwe mu rukera rwo ku itariki 30 Werurwe, yisha munsi y'igitanda atabaza inzego z'umutekano. Manirumva ati nayo ndyamye numva ibirenge mu rugo, hari hafi saa 9 z'urukerera, batangiye gukingura urugi ku ngufu, ubwo nayengerezaga mu idirishya mbona bafite intwaro, byihuse nahise nisha munsi y'igitanda, mpamagara biso, ndandikira ubutumwa umuyobozi wa polisi ishinzwe kurinda umupaka, ubwo bumvaga mpamagara barirutse, ubwo abashinzwe umutekano bahageraga basanze magazine bataye. Uwimana James ucururiza muri Mupaka yatangaje ko yatezwe n'abitwaje intwaro akiwe ko aba FDLR mu ijoro ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane, yavuze ko bari bakize bariyeri hafi ya santere y'ubucuruzi ya Kamugemanyi, ubwo abagiraga bari kuri moto bamukubise imbunda mu kwiruka miliyoni 1 y'amashiringi yari afite. Ati nashoboye gucika ariko bantwariye amafaranga, abaturage babonye moto yanjye mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho. Umuyobozi wa santere ya Mupaka Ndekezi Emmanuel yatangaje ko abarwanyi bagaba ibitero cyane cyane ku bacuruzi, kandi ko bamwe mu baturage babazi bazi n'abakorana nabo, ariko ko bagira ubwoba bwo kubatangaho amakuru. Umuyobozi wa Batalioni 35 w'ingabo z'Ubugande zikorera muri Kisoro, Lieutenant Colonel Steven Sabiti, yatangaje ko Marundi yakajijwe mu bice byegera umupaka w'igihugu cya Kongo Kinshasa, asaba abaturage gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo zikemure iki kibazo. Lieutenant Colonel Sabiti ati UPDF nigeze ibura abasirikare babiri ya UPDF bafite ubushobozi bwo gusenya ikigo cyose cy'izinyeshyamba. Niba winjiye mu gihugu cyacu ufite intwaro uhita uhinduka umwanzi tukaguhiga. Icyo dusaba ni amakuru, ibikorwa byatangiye. Umunyamakuru Ignatius Bayizi utuye muri Kisoro yatangaje ko ikibazo kimaze igihe kandi ko cyakomye mu gukora ubucuruzi n'ishoramari. Abaturage benshi bafashe icyemezo cyo guhagarika ibiro byabo saa 9 z'umugoroba. Reka mve muri Uganda bwiye n'aka gakuru gashekeje, aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba yavuze ko yabwiye abana be ko nibaramuka bashakanye n'abantu bagufi ubukwe bwabo buzahura n'akaga. Jean Muhoozi wa Perezida Museveni akaba ari nawe mfura ye, yatangaje mu butumwa yacije ku rubuga rwa X akunze kwisanzura agatanga ibitekerezo binyuranye, ariko rimwe na rimwe ugasanga bitavugwaho rumwe. Jean Muhoozi yakomeje ati nabwiye abana banjye ko nibaramuka banzaniye abantu bagufi ngo tubashyingire nzagaba ibitero ku bukwe bwabo, hazaba hari amasasu. Muhoozi Rugaba n'umugore Charlotte Kutesa bashyingiriwe muri 1999, bafitanye abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, harimo Ruhamya Rugaba werutse kwinjira mu ngabo za Uganda. Muhoozi atangaje ibingibi nyuma y'iminsi mike umwishywa we Sasi Karugire, umwana wa mushiki we Natasha Museveni ndetse na Edwin Karugire akora imihango ibanziriza y'ubukwe. Iyo ni imihango izwi nka kuhingira, yanitorewe na Perezida Museveni wagaragaje ibyishimo byo kuba agiye kubona ubukwe bw'umwuzukuru. Mu mahanga bambwire ko umwami Charles w'Ubwongereza na Perezida Trump wa Amerika mu biganiro byabo bagiye banyuzamo bagatera urwenya. Mu ijambo buri wese yagiye avuga bituma umwuka woroha, nubwo ubundi cyari igikorwa cyo ku rwego rwo hejuru. Umwami w'Ubwongereza mu ruzinduko rw'iminsi n'urwego rwa leta muri Amerika yatangiye kuwa kabiri, rwa mbere rubayeho kuva umwamikazi Elizabeth wa kabiri akora uruzinduko rwe muri Amerika 2007. Mu ntangiriro y'ijambo rye Trump yavuze ati nashaka gushimira Charles ko yatijeje ijambo rye ryiza cyane uyu munsi mu nteko ishinga amategeko, yatumye abademokarate bahaguruka, jye sinabishobora. Mu ijambo ry'umwami w'Ubwongereza nawe ati sinabura kubona impinduka zakozwe ku gice cya East Wing cyo ku nyubako White House. Bwana Perezida nyuma y'uruzinduko rwa Windsor Castle mu mwaka ushize yakomeje agira ati birambabaje kubivuga ko twebwe Abongereza birumvikana twigeze kugerageza kuvugurura White House mu 1914, aho yakomoza kugira ingabo z'Ubwongereza zatwikaga White House. Umwami yakomeje ati koko rero vuba ngaha wavuze Bwana Perezida ko iyo bitaba leta zimwe za Amerika ibihugu by'ibirayi byajyaga ko bivuga Ikidage. Arongera ati nanjye se ninyuke mvuga ko iyo bitaba twebwe mwe mwajyaga kuba muvuga Igifaransa. Aho umwami w'Ubwongereza bisa nkaho yakomoza kuko Amerika yarafatiye urugero rw'umpinjura amatwara mu Bufaransa kugira ngo urwanye Abongereza bayikolonizaga ikagera ku bwigenge. Bisa nkaho byari uburyo bugutebya kuri Trump ko Ubwongereza budakoloniza Amerika itaka bayivuga Icyongereza ko yajyaga kubivuga Igifaransa. Umwami yarangije ijambo ryifashishije umurongo wo mu nyandiko y'umwanditsi w'umusizi w'Umwongereza William Shakespeare, anashimira Trump ku ifunguro ryiza cyane, abivugana n'urwenya ko ari iterambere rikomeye ugereranije n'ibyabaye muri Boston Tea Party, aho bigometse muri Amerika ya kera bajugunyaga icyayi cy'Abongereza mu cyambu. Hanyuma kandi umubyeyi muri Australia wahimbye ko umwana w'imyaka 6 arwaye kanseri kugira ngo asabe inkunga abone amafaranga yo kubaho mu buzima buhenze, yakatiwe igifungo kirenze imyaka 4. Uyu mugore w'imyaka 55 ukomoka muri leta ya South Australia yogoshe umutwe n'ibitsike by'umwana we, amuzenga igitambaro ku mutwe no ku maboko, ndetse amuha imiti mu mugambi wo kubeshya umuryango n'inshuti kugira ngo bamuteranyirize $1,000. Uyu mugore utatangajwe izina kubera impamvu z'umutekano n'amategeko yemeye icyaha cyo gukora ibikorwa byishobora kugira nabi umwana we ndetse n'ibyaha 10 byo kubeshya. Mu isomo ry'urubanza ryabaye kuwa gatatu, umucamanza w'urukiko rw'akarere yavuze ko ibiro bye byari ubugome byateguwe neza kandi by'ubushukanyi. Urukiko rwumvise ko uburiganya bw'uyu mugore bwatangiye nyuma y'uko umwana we yaragiye kureba umuganga w'amaso nyuma y'impanuka. Nyuma y'aho ngaho abwira umugabo we, umuryango, inshuti n'abagize umuryango w'ijoro umwana we yigaho ko arwaye kanseri y'amaso. Yahatiraga umwana we gukoresha igare ry'ababana n'ubumuga cyangwa se wheelchair kandi akamugabanyiriza ibikorwa bya buri
munsi kugira ngo abantu batekereze ko ari bwa buvuzi bwa kanseri buzwi nka radiation. Yanamuhaga imiti igabanya ububabare n'inyunganiramirire nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru byo muri Australia. Mu rukiko ubushinjacyaha bwavuze ko umubyeyi yakoresheje umwana we mu nyungu ze bwite nk'igikoresho cyo kubeshya abamukunda n'abandi mu muryango mugari, nyuma akoresha inkunga yabonaga kugira ngo umuryango ushobore kubaho ubuzima bw'abakire n'ibyamamare. Umwunganizi w'uyu mugore nyine w'abana babiri yavuze ko uwo mukiriya we yagize ikibazo cyo kubatwa n'imikino y'urusimbi cyangwa se gambling nyuma y'icyorezo cya COVID-19, maze abyaza umusaruro impanuka y'umwana we, ariko ko atigeze agira umugambi wo kugira nabi cyangwa se kugira nabi umuryango.